akola wa ewa wa say sister me ni so manye ni na me say akola no wo so wo bedampon no wo 3 years wo so wuntimation na chi wa akwa wo nkola mi say wo ha wo ne sen ade na wo be fa abas abra wo mbone na na amani unim say wo ne na Akoma efe na wan kahwe no unim say akola wa bebia no e wo so wo kura ye chi wutum because the we are here no wa fomra ena o sister mo fa nche me na me de akola ne beba ena me se na dia na wo pa kire unim say ya makwan no ya wo koma karanta wu akola no kura na ye hyeniti no yemtimi ma no nkokwa if say we hips well tua kran last year woni ye mame tafsir wo kan na me mame atrasi enti wanya akola ketwa wo 14 years so wo masallan pay for na dinachi enti kuran ni de ma no nkokwa say ya makwan a wo kwa alika enti staff na bra wo sister mate no asaja akola di be 10 days won Akoma efe de bi de ekono bibi ukoso Maa Akos mu ne inshirafo ne de ke o mo dotun enti yenko wa mama da to akola na me se mama wo de wunnim de ekoso sese wo komase a ho utimi show bi basa 25 years na be ka kire o se nya wo ba enti ya 14 years engina wo no wontwe ka na enko e baby me na me di kan ka chance he akola no papa o baby ade na ma hu se baby de wo ye no ye ko stadium eyi ye ko baby no what one no say maji me ba sister se na me ye ni me see maji me ba me pesa akola no beto na me say ye nkremofo ye ni akola so Akoma FM be ma na wa akola so tumi tu wu ni akola so tumi bia ye na e woni so tumi untimi nkasa waje akola no na just akola no papa o baby se na me ka no e ho ano akofom na me say de wu ye ama ye da to akola ni tie be die ni ye die ni na approve ma esa akola ni e ba e beto ya die because wu untimi hwe no ye de intimi nkasa wonya ni mame tambia utimi be hwe baba sa akola no be ba beto na wo de debi wo say debi wono so da enti onim sama koye DNA yakoye last minute okay mo the results na share no okay hello Akoma FM hello yes Pastor good afternoon good afternoon Esther Boko Pastor Boko yo Esther sir winim Faisa okay na oya wompena okay na me yen starting free I say Abbas why banono Abbas eya hwan ba kire mu eya hwan e banono me pastor seliki na me say na banono Akoma FM why na winim say ne ba seliki na me say na banono saliki ne why pastor de say na de ono kasa no a nyina eyie enu nti ma wodo eni wani mu kan ewo bibi ata obeye ewo asase so medin the Maa Akos program no eye Akoma mu nsem ene eye midweek mabedwafo nyina age Akoma FM ya krado ne ye di Akoma mu nsem dwumade ebrawo enu nti ba bia wo bia no mesre ene die kwan so na wafem ye no waso na watie Akoma 87.9 FM de amaye se TV so na wo behwe no agine wani ama wani o ai gine na efahwe onua TV edemu live baby ya tokroncho no ni manchwa bia mu ubenya onua TV akurasi tutututu omunyina enya Akoma mu nsem hwe esan onua TV ekọ baby a enu nti ko multi TV ne so na esechi onua TV onso Akoma FM ebi sanso ena Rabi 1 TV nso ewo multi TV no eso eni da ho enu nti ubehwe bi nso ewo Rabi 1 TV Facebook ya Akoma 87.9 na like and page no comment na fe wa bomodi a share amaye na wa maye more stars sanso ena YouTube eya Akoma 879 Akoma 879 and also be subscribe and page no na wamia notification bell na so and unti ebreso you will get notified na also what to me a share ama afofro wa share link no ama afofro Akoma FM bi ahwe me pa chaw basit bra na betna se na yehunu ba bia enokre no ewo na also what to me enya bi ahwe ewo ho na sadie asopa online radio
Asafopoku Ska Palace, France. Free FM 97.5. OPD Radio GH, Ewo UK. OPD Radio GH, Ewo UK. Ehonsumu Beshebi, Otaibo Radio Modern Ghana, USA. Ehonsumenya Biashe. Big Love Radio, Ewo Spain. Enadipa Information Center, so Ewo Kochi Afetia. Ehonso ubetumi enya program yi. Akoma FM. Market and Pabuafum. Sameka said your wonderful nata na swatare ena dear ono so eshe ewo ne dear so no ono so eshe na ena no ye de ayenua baby eba ha na ye friend no Fati Trase Fati na to say Yami ado. okay boko de Na boko. wo se be ma na wone no wo ya your friend is saying basit edi en basit Abokar basit. me pacho wonya koda Akoma FM. na no wo ye ni bio because mate wonka e wo brono no amote so no so mate wonka pa manya course enti no meye won sa akra bi oye naive mesrew mani abre be ma no se friend saying basit na abaha no Ali. wono a wuji this wono a Onwa. eye wono a Onwa. eno was one rest studio no ojira ye gate na no was one rest studio oh my god Shannon, so Emma me say first story no 3p garlic mixture P-Work natural the 3p garlic mixture ba Akoma FM. ya what the grow fine mojadro aba one more ena asoya sne first story ya de ebre wono Fati enanu asemu a wode ba ye no na wosesen metio enanu asemu na de dan ye no trase ye okay asembe na epia mic ne ba wa no kakra ne nkasa enanu asembe na de dan ye no kasa ne enko hey asema wode ba nya no kra na No kre. na me bi so asem ya asa won studio ha dey Akoma enanu FM. asembe na de ba ye ba sit ne bra ba fie na nu yetu ka akọ one ne bra ba ne bra ne so ma ne nua no nwura ha menima de kodie ntia Mini. me so wu ni mimisa mimi bisa wo de wode ba ye no na mi bisa nya bi ntia so ma DNA. obi aka so di ye ne wonsa Omo me se sha. di asem na wode ba ha last week wo ba di asem na de ba ye Me ka say. Omunsha mo ba. sister ye be ma kura na bo so wo ba bi a wote ye no wo ba ya wo be hu na brantie no atos wa hunu Debi. ene start na ka asem a wode ba ye Mishia basit na me ko Akoma FM. Mishia Lopu Ken West. Ena opem. Nti opem no ka say. Opem ena me pene so na me ne tinae afede daba ko be ko obufio na ne ma me de ade hwi wetrim e ma me ti pae afede ma banyima si omunji akola le hwela o se akola le nya ne ba ma go ni se ne ngua akola le nya ne ba o ka se ko yin se ne groma oscar da bi anko diska ne ba wa famba okay na o se wo de ba am wo de akọ hospital to am ya ko yi anase or the by say Akoma FM. or the bus of Jekoto Drew. ko de ba se me fa nkoto eduro na mi Enti why na wo born na mania sabre no na okache wo say ji sika ne fa koyi nyinsan ne guo no. me ka che bi nana na bra bi o ye friend bra yi bi na mu yetu So na mu yetu na okache obo and okache omo. iti e kwa de ba bi o se ono ankasa so abla sa na okan Wan kan dey say. Wankasa mi nkoyi ni se ono enya ne dia me dia akoshe mi dia akoshe. Okay. Enti boys ben Bassett boys Akoma FM. ben ena na wonimu wo mo. Bebere. Ebi ne hwan. Ebi ne hwan mame mani abre. Ebi ne hwan. Ebi ne hwan. Ba ku ye friend best man. Ba ku ye friend manaf. Dia kan mi refi obodi. Wonimu omodi. Okay. Me wo video bi ewa ha. Ya ma me video bi. Bassett say obeka kire ne say oni wujai 8 months.
ɛna wode nyinsɛn no ɛbrɛ no 8 months ɛna wode Akoma FM Oboa oko school 3 months oba e menyim na me ka kire no no se na me sise se ye ni de no se mi nkoyi ni sen ngu ma nkoyi ngu a enya akola ni nya ne ba na me si de mi nkoyi ngu nti me ka se mi nkoyi ngu na so ka kire ma me se ono ni sen ni nya ne de a sa na o ka kire me ono wujaye bosom ono wujaye bosom enwotwe da bi wona ne tie no ono wujaye ono wujaye bosom sen 3 months ɛna wodi nyinsɛn ne ba na nya sɛ 3 months 3 months I make 4 months 3 months I make 4 months na me ka kire Akoma FM so sɛ ɛnyɛ nokora pastor sɛ ɛnyɛ nokora sɛ nyinsɛn no ɛnya ne dia ɛdeɛ no wɔsoro wɔ ho me nim ne ntia ɛdeɛ no wɔsoro wɔ ho osuro a wɔyɛ sa but I think say abaya na sese nokura bi ewum bia oka yenya nokura bi ewum bia fi abaya wa ye de ye ni ase na mudie ni no ebe prove se bia ye nokura because me nim ni nti a wonya ba bedu hawie ote corridor si emu nyina ote wo brana okura wo kase ono we wan fa akwa na ma be kire mo ela me se so wan fa akwa na ma be kire mo a bra na beka no etiefu a etie nyina hu se ampa akwa nkwa because wa ba no amfa akwa na nkwa ana se wanyen se wamfa nkwa kire wo mo se bia mene asemesi na nyem ye ama busuafo anso ma obere na ko ba bi se e bia mene na jo onhwa akwa no until se o signal mo se na esi o mo se yenye onhwa akwa no then nti bra na bra beka eno nso twintwan I think se ma bibi wo abrante di sie e bia na wonim se de wadi ni ha nye e bia wasan akwa ye obi saa nti oba ha nti osuri pa kon so bete because I say na bia na ye ni suban nti bia oba nipa kon so bete me ba cho no neti hono say bia wunyi ni se waba ha Akoma FM ye gate no achi ena ote ye no ena wa hye ne che blue ena animo no yellow nti obetimi aba Facebook live Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 TikTok ho yen ya tu ka ne de ko wo mo oh ma me yen ye tu ka ne de ba mo ho ensa wo hwe na de ababa we ka ene bra na beka che wo na fofo dodo ana emema dodo a wo wote se nyi se ne ba wo de ko wo mo so a wo ma nya sa wo de bra wo ma me enokura bia me until say enokura bia ni ba bia say na wo fo bia ayi bibia no me che say twenianim da ho ma ye monchen wona na wote wo no ana wo so na ma yesi obi nsi turudo e matoa wo na obeti makasa ma ade because am power by na no kasa ina no on ka say onye why ade no ana say why de a take responsibility na ofi say no kure bi ni ba bia ma atiefo a fati be kan o mote ye no ehu say ampa ebia na de mene ekodae na emum nyinsan de nyame de nti na bia ba na ya hwe no ana se bi so ya hwe no na emum akora no ya akora bo no ti o de ya ba se bia o de gu eni ma sana se de ya no kan no na bi na bra na beka na bia tiefo mu se because e dia se bi o mu etie no o mu betie na na o mu se o eni se asema fati kura be kan no sa no wo twantro sa nya no kure anuna aye dia ma no so baba kana anuna mementi asem because mama say no kuro bi o baby o fi say ane ampa woni akora yi ena dai o ampa anya wonyensan na wo ka ame wo say anya wonyensan wa bro no so wonyensan no ni nyina be kwa covid ade na ampa so baba ka no okay edi entia okay wo so woni ne try fie dodo saying 9 years 9 years ena woni ne try sister who bought Akoma FM Akoma FM Jeneba ni ehwe wo say wo 22 years ani wo 22 years ani okay 22 years into wo start ni basit atwempra na wo fie saying 14 years now wo 14 years pastor me pacho mumtwa me pese o mo Jeneba ni ye wi a me wo video bi a me de ebeto so ni ye bisaw video ne ho asem when man just 14 years no now 22 years or so on 9 years 9 years good so 9 years and akwana di say 2 years okay I say mu di ka sana mu yi nyinsan gui debi woni na nyinsan gu nyinsan e ba ya anyway ada na wonu me draw protect ho ana debi
Nana sometimes only the da or condom. Baby. Or condom. But 9 years in na me pa chow momaje fatibano. Momaje fatibano na me nyade. Akua mugusu a ya wo mo ene basset ene na busuafo edi enkomo 14 years. Fati sorry. Me pa chow fan to me so because Akoma FM na me nyade. Pastor Julius yen hwe Fati sa kwa che kakra bi ma. Bra Facebook Live, Akoma 87.9 FM. YouTube, Akoma 879 FM. Fati enya 22 years. Papa. Pastor Julius. Ne tintin ne kasiye nyina na odigina. Ah, just a tape for Facebook. He ka onyin ni. Nti omra Akoma 87.9. Mu be wudi ntia me yes ade we na. Na omra Akoma YouTube ni 879. Na omra me he because he ka say he ka me nyo say omeji. Abi wonyini. Ebia na no oti obi ti wa ya wo. Ni stage channel. Ba Fati nie 22 years. Me pa chi wo oni ne tenten ne kase ne bibia na odi gina hoi. Osonwa pa, osonwa yie. Be ma oba 10 gram pa na enya na. Oni bi se de wa kana sa nya no kore. Etu ka so osonwa pa. And Fati mi na hosiri mi. Won enti yehwe at the age je homa me wunyare wunyem nti wodi agina homa me o yes size yehwe at the age of 22 years oni na 14 na 14 hey 14 years I was starting the basket you what the same bema be na wo fa no ansa na wo be shia basket na ya virgin wojidi wojidi na ya virgin na wo fa be ma da Debi. Obi eti wa kire me. Na no ye koye no omu ni wo eye TV so e fa ne mensie me sa me ni enti me bisa wo. Woni messages e wo me phone so. Ye wie program no kra me wo fie. Wonim. Be ma be na ne tina ya ansa na wo ba be shia baset. Like Ene be be antina. Enti omu a messages tina me nya ne me bo a. Enye no kra. Emotiri nko. Akoma FM. Enti 22 years only. Not 14 years you started trip papa no what to say. That's any no best. Oh yes. Sana se onyare no boa. Na bibia nso nye say ya na wote. Wow. It is 22 years ni. Wow. Na 14 years. Wow. Yeah, or started trip. Okay. Fati trase mame afa video no. Mo fan to so mame. Eye video fofra yen saka no ene. Basit ene de ma yen. Me pacho ahaya Akoma FM. Wo bese ya ba Facebook live. Hey. Fati ade na bi huro. Hey. Na udi wo eye wa me sa waka. Endokwa. Bra wani me na kasa wo. Hey, Akoma 87.9. Akoma mu se du me na higher she. Bra Facebook bra. Hey man, I don't know. Na the whole video no. Yeah, what the yadi anadia say. Hey, any part the other face that you. So what the yania now what the asem. Hey, Fati. Ati agwa. Mosre. Agodi bia boy. Bo me pacho wash Akoma FM. Jeans trousers. And wash ya can say. Top wash top no. Eche ne kakra nti wo hu no se wo ba no hye na hye jalabi wo de top no tubo na sam ketua me would deceive me what na we nim se menya bibi ati say na we nim ha na we nim se menya video bi ati say Fati na we nim Fati bi bisaw ada what shock me pacho bra na fa ye be say afena ye be therefore adena e go so ya kwaji ensem Akoma 87.9 FM on Facebook YouTube Akoma 879 bra na Fati say ya yire na yire kete na je why na yire wo sa Fati udi bra me try bia wo se Maa Akos Fati etwe bia yesi Maa Akos ha nani etiefo ene mahwafo me ha enti se wo kura wo phone no e bia wo hwe no
ewu tie won phone so wo data Fabra Akoma 87.9 bo Akoma ko search nebo Akoma 87 Akoma FM wo dia uba na wo behwe wie na fati ebesi den na basset enka kire wo say emema bebre enka nyinsen ne ho why we do the jinsi ente say na no also papa ha ma nya small na do dia wo no fo a edu ani mu uba no wa hyeda hye jalabia na dia be na menya wo sabra na kagume na nya na menya wo na wonya wo sa video we na abo be sen because me hu say sum kakra enti video aye hwe na abo be sen me pacho abo be sen me time de minim sa time Akoma FM me pacho bomodi an na hye wo hwe no na o hye am obi so anya bi me catch no messages ya minya ya you won't believe it ma ye ni na be go so for evidence sake ye ni na be go so ya ye ni na be go so mankrofo hu say ade na ye ka no because onim ma edu ba bi ankrofo bebre timi eye ni obi na ama yesi obi kura ka okasa ona obi kura nyama nipa na be so be jatum na this is one of the issues I am be can because abeyen tie say say be ma wo no oba ada anyensen awo na ujitu mumpo se sanete na bema hu sa kwan we so a because we dey we on bema we bema bena ayi se so ayi bibia bema ben mi bisawo onya meshiro wo yo hwan fa wani bra me pa cho wo de video ne de wo nim video no me na me menkai wo kai video no fa ti tire ye mu hwe wa se wo ma mani bra adwuma me di bedi no menkai wo nya dan menkai won kai wo video na da so no ohunu afa mo me hwe fatie ni wo dia bra Facebook live afia ye enye we ko me sa wo foforo evidence ndo so evidence ma e do so asafati fati dia gura ye be hwie ni nyina egum hama papa ye hwie ni na ye be hwie ye hwie ni nyina egum ne fati ne na tena to so yi sa video we wo ka che me sanye wa me pa so enya mi o me se menkai on ka se menkai won kai video no debi ade wo bi share obi na share wa na bibi sa barna me nim se kwa ma ye video obi mi chese obi na share wo share voice ben na wa round Fati enka che me ha se won kai e mama ni Fati we do be kai sister che kaya Akoma FM police won kaya wo mo ba mu akai ade mi kira ne sa wo kai kanokre Fati kanokre na yemu a kanokre na beboa wa be ma na na hwede omo ye wo Fati hwede na wo mo ye o video ni mu hwe ade so asa enti mi nim se ba bia wo ko ye ohun na mema se yemi awo be mema ne guo bebre na atwa nko aho ahia o se na so fa no ho pa no ni ne wo what we did change shall we not for what shall we top we shall Akoma FM adia so asa why na a video winning mama karve botikli ni nyina winning ni nyina winning mebua gele go pa ati DJ me pa cha so se woni mu dia ani another video na me de beto so ya de beto so si a agi se wo ka dia na wo ye wo ha because me te me bi ka cha wo say woni nam ho no na boys me bi ka say wo free akọ na wo boy na aka cha wo say Akoma FM e wo video yi okay sister ye ne ntem na kana kra na kira me yansa Fati asa fe wona ashe ho no ma mo pini pa won also na ashe ho no mo me hwe Fati ani what ye condition mu fifre na etu wo di ye be dia gro ye nye kataso mu aso o ye wo di wasemba na se wa nye ni ya ye beka ye nkoko ma ye mom ye ma wo wo na tim ayi air condition mu no so won ye wani ma ye ade sister ni ma sesa kra ma na ni ma sesa Akoma FM say fa ni o ma we epiepie wo ye wani ma ye wo nu family agro he
emema ne wo ka che nti saa bra no a wo ka sa wo ne o boy agyaye no fati boy ben na wo so ne na agyaye no ono minimum ono ne me pa cho ka ben pass it one wan pass it me pa cho ka ne ka se wo se me se video ni mu no wo ka se wo ne boy bi agyaye na boys na wa run ka se hey we dey kokko free en che ko na wo boy e na wo ka dey kire wo mo me pese wo ka Fati Akoma FM. Me se me pese wo ka ma me kasa bebre to aso na wo nka ya nka wo ka che me se ya se o mo ka se wo ka se wo ne boy na jai no na ne basit wo so se wo nkai sister wo se wo nkai so to me wo kai se wo ka che boys na se wo ne basit ajai wo se wo nkai video no na mia wo pokuya no emema na etwa ho ahia na we miawo na we ya miawo na we ya so wonsa no wo twen na we ya so wonsa no wo twen we twen ha me se bra Akoma FM 7.9 wo dia ma de enye ndrop ba ko bia ba obet se we dia ase bibia won kai bia because ma video na da so no won kai kire oba ase oni obi e won penatwe bia menteme wase bi e koso eti mentime wase koso wo ne wo mpena ntem a na sa wo ka video nim say wo ne ompena agya it means say current person we na wo ne wo ana wo twetwe wo a wo so wo je wo free nsem and so se basit kase akrame enye ne ba owo stance so ta se o kase entesa owo nyina so entina ma apeso obisa ma utimi ya kase Akoma FM sa ata me kan se ya na me kan se ebi kwampa na no voice na film ba na nya wo na wo kasa so that you be who say and ebia na bra no opel but na ebia na wo na wo mpe no I don't know all tune because all tune no ahe no wo tune do ko two anyo ho na o ma mesoa ebia o mo entiase bi adwuma na wo bedu bia wo gina yi ade asa enti ekira akola o wo mpena a wona ne mpra kwakosia na bia bibi ebe koso afediment mo wase nyede enya so ma yenwuru na yenwu se ebia o omo ka asem kebi omo ne me koda obi omo ka asem ka omo person ko fam na me sementi ase se de be ye be hu se Akoma FM basit ejina video we kura so aka se enti ne omo koda enti enye nsa ne nyane de a yesu betima ejina wo so evidence so aka se enye no kwa kire se ebia wo ko ho na mu omo twe no ko na mpe so beko enti bibia se ansi anu na ye pese ehu a ye bu se fati hu pese beka sa ma ye hunu mu because kwapem say ye be ye DNA kwapem say DNA ne beba no e wo se ye nya be ma wo be hwa kore enti se wo ma ye hunu kure na ewom no a ye beka kire ye ka se bas se wo hwe wo kwapem say be ye DNA na DNA no e beba enti se wo dia Akoma FM ye hunu ye be ye se on kaida na o sha tare we okay oso on kai enti atade we ni oni ma mu biem debi wo kai first day a wushia basit wushia no wen wushia no pu okay wo kai da o maame ade die na bo wutrim bet o maame de bet de bo wutrim eno so wo kai mebwa but wo kai da wo di yes video wo kai wo internet crofo ka no you are very dangerous. You are very dangerous. Akoma very, FM very dangerous. Yo, yeah, when you produce and prepare next video. Produce and prepare next video. No, ma. Yeah, man, from to so. You can say each money beluchi. Mom prepare the next video. No, na and no so. I can't tell me. Ebiana no dia ma obekai. Ebiana because according to no, I'm say video we a check. Ebiana no dia on kai. The ma dey prepare the next video. I follow up to this. Ma, what the man? I follow up to this. Then you do what? You be entertain for Facebook live. You will Akoma 87.9 FM on Facebook. Unya call a search engine no na obo shema obo ya beba. And na YouTube no ya Akoma 879. And so obo ya beba call ya na ya the videos no egusu ni nyina egusu ama. Na won so wahu said ya obesifa ajaje asem na ma ya call ya. Okay, enti Beluchi munya video no na me fan to so se no so obeka chem se onkai ana se okai. Eye 3P garlic mesa mansan age atumu edro no eye natural 3P eye natural edro ya fancy jaso oh me ba eye Beluchi me pacho
Fatu Fatu I'll be pushing see them how. What is a confusion na ye basa? Confusion I basa. But say why no ma onye confused say okaso as a client fast of people waiting because onim say za na dwono no be video no. Onim dan say ni ho dwi no because we identify say I a picture and we say atad na I ne dia. Na on kai dia ye sad. I must say the system na say sad. That because I gum na o say den. This atade nkwa ni minimum. And you kai sa atade no. But one kai video no. O ka say yam kwara. 3P garlic mixture masanja tum wedro no bomodia ema wo sa enka bi vitamin C ya de agumo enhie ni mo ena yemfa so ensija so Akoma FM ebisi immune system no pressure was so wo menses no ba na wa yase ye o sugar was so ekese de stroke asthma ana wodwo so 10 minutes to one adwo wafu na yese kapu de wohia eye 3P garlic mixture no bomodia na ema wo sa enka bi na 3P dia chese sister Hetty ma veke Mr. Bosompe me papa wo mu nyina se 3P sister Dina Frempo was a 3P sister Evelyn dan so say 3P enu se 3P dia eyadro Daniel ba Mr. Kwalena Capedan ne Angelos wo benya bi Frepi work natural e was 8824 0248928824 Fati wo say bra na wo ka say me ne me boy ye jai no na wo ne basset say na wo ne basset dia wo se video we di tia no wa sha jeans ne sa top no na eye because say na wo nyem me boa me pa cho kasagum wo se na wo nyem Ani kasaye ani na menyem wo se na wo nyem enti na wo timi share sa atade we ani okay ba sa bra no sa video we mu no na wo ne basset atwempena ani Akoma FM I was a video way mo but what's it one kai video no what's it one kai video no but they say the what kai says a video ni na ne basse trempera me another me na say me see the question be kwa no wo betom wo na adamu no what's it one kai but what's it that time na we say video way ye twa ye no na ne basse trempera meba wo say woni na jai na wonyem meboa emoti nkon mani abre ani na wonyem debi wo say woni na jai na wonyem Akoma obi a FM wo ka che boys ne say woni na jai na sa abre no na wonyem esi de na obenyem wo sister wona mbisa me pa cha omu fanto no so ma me na ono na me nini me no me bisa no question video ne de Basset atrase na se baso a basset na ba kirekire me mu kwan ye fa so ye video no obebisa no wayi na no me ntwantro nkire me enti se sata ma wo twa sa video we na wonyem na wo ka kire boys ne say woni basset ejaye a kwan na nyem wo Akoma FM mani abre kwan na nyem wo ono a obi a woni na jaye no abini ni jai so sa be pa ma chon min ni sa tonight ninyo na aka che me se woni na enyan da no we fisas ahase ni bisa ka che se min ni jai na ne da biri ba bie mu na osan ni jaye biri ba bie Basset madam me pacho ye uche no twepra kakra ma me na kasa kase because of voice ne betie okay madam ye hunu okay Akoma ababa FM wai woni mo no pa cha minim no ka intro one